دم باش خوندکارن هجا از ماموستا شیخ محمد بورمه برانش جواکناسی آمادهی سسی. وانه اما ایرو یا بش دویمه وانه یا یکمین یا بش دویمه ناوی وانه اما مالباته. مالبات چیه؟ یعنی ام چاوا مالبات فهم بکن هر کس جمعت زانه که مالبات جی چی پکتی. مالبات یعنی جواکناسی چاوا و مالبات دخوینه. مالبات ده انجام زواج دنابرا دو کسانده چه دبه؟ تکیلی دنابرا دو کسانده مالباتا آهری بچوک یا دنابا جواکی ده چه دبه؟ جوه گریدانه او گریدانا دنابا و هر دو کساده مالبات ته گوتن. دما کو مالبات ته گوتن پرانی تشتی کو ته هشمه ام دایک باو زاروک زاروک دهندله و مالبات ده جان دکن یانجی دجین تنبیرا مروف. ته دیتن کو جواکناسیا دستلاتدار حتی روزامه ایرو ته پناسه که جوه مالباتی را ندیدیه. جبوی کو اف جواکناسیا دستلاتدار یا گریدانه وی به دستلاتداری رهیه دخوازه هر تم وک وندابونه که دنابا مالبات ده چه بکن. جبر کوچه پناسین و همو خواه دسپیرن واجا دولت پارزیه. چه پناسین و هبه خواه دسپیرن واجا دولت پارزیه. یعنی دهندره و مالباته ده مالباتا آکوش دکسان پکته آگو تکیلی دناوان ده هیه دخوازه تخیریا دولت پارزیه ده. هر وقت کو ده همو پیواجویان ده هینا مالباتا روژا ایرو نچاری بو یعنی جنچاری اف رنگی هانه چه جدگری دست و پر اشکره کو دخوازن به وی آوایی جواکان بخاپینن و پر آلی بکن یعنی جواکی تبلی هب بکن دناو هف دواندا بکن ارمان جاوی بنگهین چیه دولت پاریزیه او خاپاندنا جواکی دیوان هر دیانده نخوازه پناسه کش بو مالبات درخینه پناسه که زلال به اشکره به که هر کس ناس بکه پناسه مالبات چیه نگن گازه که بریا جواکا هیرارشیک او دولت پارز ام راستیا هبونا مالبات که وکیا نها ورن یعنی جی ام ببینن دوی دمیده رخستنه که به آوای کلان و هوزان هبون کلان ام دکارن بیشن مالباتک جی روزامه ایرو فرهتره و اندام نوی گریدان دناباوید جی یا مالبات همه روزا ایرو زلالتره و امتکارن بیشن یعنی آلیکاری دناباواند بهتر هی کلان جمالبات آنها یا آکو ایرو ام تیناس دکن یعنی ام دزانن برفرهتره جه و مالباته برفرهتره اگر جواکا دولت پارس دولت پرست و چینایتی چه نبو با دبا کو روشا مالبات و روژا ایرو برنگی کی دن بهاتا دیار کرن یعنی نب وی رنگی کو دیو باف و زاروک تنه بن پیشکتنا و مالباته نه چاری بو یعنی نه نج مجبوری بو کلانا کو وکا مالباتا یکم جه دایکتیه وته دوی مالباته ده ملک تایبت یعنی جی مودیا تایبت دناوی ده تنه بو یعنی به چیبونا جواکا چینایتی ره تشیا مالباتا یا روژا ایرو دردکوه پیشیامه ایدی مالبات برنگ خوی زلال وک وی داره نامینه مالبات دبه مودیا تایبت دبه ملک تایبت یه زلام گریدان مالبات بکس کی تنه و تی گریدان
her du aliyên din yên malbatê pûç dibin û ti rola wan di avakirina vê malbatê de tuneyî. Di vir de ew têkilî yan jî girêdana di nav her du kesan de ji holê tê rakirin û yek kes tenê di ser wê malbatê dibe destlatdar. Çêbûna civaka çênayetî di heman demê de rastî pêvajoya çêbûna mewdeya a milkê taybet tê. Bi awayekî neyekser malbat û milkê taybet dibin du hebûnên ku di nava hev de wenda bûnî yan jî tevlî hev bûnin. Yani malbat û mewdeya taybet ketine nava hev de. Malbat milkê taybet di xwe de ava dike û milkê taybet jî malbatê yani wekû dibêjin di parêzê yan jî xwedî dike di nava xwe de. Ev hişmendiya destlatdar a mêr zemenekî bihêz yani a avabûnê ve têgiştina milkperest a malbatê bi xwe re derdixe holê. Wekî din di nava malbatê de çil cime heye malbata tovik. Em ji çi re dibêjin malbata tovik? Xwe wek nav ji navê xwe diyare ji malbata ku ji dayîk bav û zarokên nezewicî pêk hatiye re malbata tovik tê gotin wek veya malbata tovik ya biçûk. Civaknasiya roja me ya îro modela vê malbatê ya tovik di ser civakan de disepîne. Dixwaze hemê civakên li cîhanê jiyan dikin rengê vê malbatê tenê di hindirê xwe de bihêlin. Ev jî bi armanca wendakirin yan jî belavbûna civakî ye. Ji ber anha piştî wê me malbata a berfireh bibin wê tiştekî din bê diyarkirin. Malbata tovik bi serê xwe hemdembûnê rave dike. Herî zêde di civakên ku têkiliyên komînal tê de lawaz dibin, ev malbata tovik çê dibin. Têkiliyên komînal dema ku têkiliyên komînal dema ku nava civakê de lawaz dibe, yani civak ne bi rengê komîn, ne bi rengê komê, ne bi rengê hevparastin, alîkarî û her tişt di nava wê de hebe, ew civaka ku ji van têkiliyan lawaz dibe, ev malbat derdikeve pêşiya me. Di vê xalê de em nikarin bibêjin ku di malbata tovik de komînalbûn ji binî ve tune ye. Em nikarin bêjin ku komînalbûn ji binî ve di veya de tune ye. Dibe ku hin malbat rengê komînalbûnê tê de hebe. Di heman demê de her ku diçe dibe modela malbatê ya herî pir derdkeve pêş me. Yani bi vî rengî ev malbat gelekî derdkeve pêş me. Ya di dua malbata berfireh e. Malbata berfireh jiya tovik mezintir hin malbat ji dayîk bav kur bûk zava neviyên wan ji van pêktên em dibêjin malbata berfireh. A ji dê bav kur bûk zava neviyên wan pêktê em jê dibêjin malbata berfireh yan jî malbata fireh. Malbata fireh. Ji van malbatan re jî malbata fireh yan jî a berfireh tê gotin herî pir di civakên ku xwedî peywendiyên bihêz ên komînal û demokratîk tê dîtin. Yani civakên ku hêza wan a komînalî heye komînalin û demokratîkin em van malbatê fireh di wan de dibînin. Di nava malbata fireh de li gel ku pirsgirêkên xwe yên taybet jî hene çanda jiyaneke hevpar tê de tê diyarkirin. Yani ev malbata fireh xwedî jiyaneke hevpar e.
یان جی چاندا جیانا هفپار تێدا تێ دیارکردن. ژیانەکە هەفپار ئارمانجێک هەفپار ji ژیانê li cim wan heye li gorî wê armanca xwe li gorî wê jiyana xwe bi berdewam dikin. Ji ber vê yekê di nava Kurdan de dîtîna modêla malbata fireh pir e û gengaz e. Yani em ji hinekar dipirsin tu ji kîjan malbatê dibe ez ji vê malbatê me ew li ser vê malbata biçûk nabêje li ser vêna fireh dibêje. Ve ez ji filan malbatê me ser a fireh dibêjî yani a dê û bav zarok bûk zava û neviyên wan a herî mezin li behsa wê dikin. Di nava malbata fireh de li gel ku me got pirsgirêkên xwe yên taybet jî hene ama çanda jiyana hevpar di nava wê de hene. Malbat bi xwe saziyek e. Malbat bi xwe yani wek saziyek e hem xwedespêre sincê civakê ev malbat ya fireh taybet hem xwedespêre sincê civakê û hem jî xwedespêre zagonên gerdûnî. Yani di nava civakê de çi heye sincê civakê çawayî xwe dispêrê wê û xwe dispêrê zagonên gerdûnî. Mirov dikare çi bibêje di vî warî de malbatên ku pergalê pir bandora xwe li ser nekiriye sinc û kêrhatiyên sincî bêhtir xwe didin pêş di nava wan de. Yani dema ku destladarî û dewlet parêzî ew bandora xwe li malbata fireh neke bêhtir sincê xwe derdixin pêş. Ger her du hev jîn ne xwedî nirxên sincî bin yani dê û bav eger ne xwedî nirxên sincî bin ê ku ji civakê tê eger her du ne li gorî nirxên sincî bin tenê birêya zagonan ew malbatê nikarin ew malbat nikare xwe li ser piyan bigirin û bijîn. Yani tenê biriya zagonên navdewletî bi, zagonên gerdûnî bi, tenê biriya wan zagonan nikarin ev malbat xwe li ser piya bihêlin yan jî jiyana xwe berdewam bikin. Bi vî rengî waneya me bi dawî bû, em ê pirsê xwe yên nirxandinê bi hev re çareser bikin. Anha pirsa yekem malbat pênase bik. Malbat me got di encama zewacê de ew girêdanek di navbera du kesan de çê dibe ji vê girêdanê re malbat tê gotin. Em pirsa xwe dubare bikin, malbatê pênase bike. Bersiva wê malbat di encama zewacê de girêdanek di nav du kesan de çê dibe em ji vê girêdanê re yan jî malbat ji vê girêdanê re malbat tê gotin. Pirsa duyem çawa te şeya malbatê ya heyî derketiya holê. Çawa te şeya malbatê ya heyî derketiya holê. Bi çêbûna civaka çînayetî te şeya malbatê ya roja me ya îro derketiya pêşiya me. Yani em di dîrokê divegerin, deman vekerin serdema çînayetî divir de qutgirinek di nava civakê de heye dihêli ku ev malbata bi vî rengî ya ji civakê qut bûye derkeve pêşiya me. Di pirsa sisya di nava Kurdan de dîtina modela malbata fireh çawa gengaz e di civaka Kurdan de têkiliyên komînal û demokratîk ên bihêz hene yên komînal û yên demokratîk û xwedespêrên çanda jiyana hevpar û dîtina modela malbata fireh di nava Kurdan de gengaz e. Pirsa çara malbat weke sazî xwedespêre kîjan rêgezan me got malbat weke saziyek civakî xwedespêre hem sincê civakê û hem zagonan jî. Yani xwedespêre her duyan. Ne tenê sinc digire û zagonan diberde yan jî zagona digire û sinc diberde. Bi vê rengî waneya me bi dawî bû bimîn kêf û xweşî heta waneyeke nû.